Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kehenyotrep National Youth Front benta ka sngi baar jong katayo ka arpuhun retorik unailor kalalaj banyakendo yo Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sing sim halor ka jingdawa badai ban pendamno sisendon ya kaban ai trading license yu utrai jong ka karkhana sign rong ya kabada tip kum Guyana Petro Product Private Limited kabada na kasnong mouse mai khat waymer Them Ribhoy ha kabakatay ka company claim dayo asatya ki kot kisla na ka district council kamtam ya ka trading license habakren chikilat pathai khubor president jong ka HNYF East Khasi Hills uba bless takhar harangkat uba Barnabas Mani ubaday assistant secretary jong ka HNYF Northern Region Ribhoy district kilapen pau bagani ka jingle jong ni utrai ka company kalong kumba khen snap ya ka ritisan shar jong ka KHADC kamtam ya kibor jongka uba mani ula ongru balada ka KHADC kamla banle ai nakaliang jongka seng kampan si ban yaj bet syakmat banle ya kebadan kam seng ni barakawi nak central body mo kani issue bunwan habe dei bat kani ka company klerong ang ke kebadan po mouse mai mo ka tengka yana Petro products limited tiengi wan hang ni namar bakani company kepada nang thia kalaya laj kapun di an coba district council bat la saus nem menta kira do nang thia bat kai bangilawan banya kendu UCM menta si kalong baik nakaliang jungi paseng in pasya baik dengan company namar mi tang kataru kadon ru kecingkren bahe nakaliang jungi try jungi company umdan kata ka burom wat habangi yaki bri sa satu wat yang ngiru habang ilek pan kli ya trading license lu kamdan ti kitien du ba kitien bahe andai buwan ko kajala jongi kanong ba jongi udi ban burom udi ban ya prosedur jongka rule ki an jongka district council lu kina kalian ka jongi ngi kendu UCM mantangin persyak baik habede baka trading license umde ban ai trading license di company ban matai khambang thi don du assistant secretary jongka northern region pada kerja upo di member jong central body in matai khamshai but men explain ke ba I lalap mak temen ha katu ke khasan tarik mo do CM dekat mangi ke HNYF but KSU ngalalik sendan I ti ya kani ka Yana Petro Products Private Limited kala trikam kumba South Lem claim kikot kisla ki babiang hoi nakaliang kasinong kala ai ya ke NOC rei habangi pik abangi bisar banyak nakaliang kaseng ngilap ba sibun gijing dulu na ang tolak tho ba nakaliang kasinong mau semai kala ai kata ka NOC ka ba untuk try jong atau ke Petro Products ula benbu ya parokik kinja tiar mo haduk ba hakatu kasingi nakaliang ka enforcement jong ka district council kila lengok ki ba kumno ki ai NOC akan garukom ti kumba la brief dai 14 mah beri members jong ka central body nju ro kini berkhoi ki be dalam ngi tenakalian jungi gi persya ngira persya hiro bat umdi tangata gi kerpat ha ka ying mah jong ka district council ba ya kani ka company kim disu ban ai ya ka trade license te khnang ba kadumja gi gui ro ki kerja company ki balik mon om tang hapo riboy rei ha boroi kari kasi jengtia jengi nakaliang ka HNYF ngi kentu mo ya ka district council khamtam hapo ka jelam jong ba penek singsim ba inpik benya ikum kini gibru ka basu sim kabu basuwan ban khayi tang ban yonong klem tapik ya ka jingjot jong be mariang klem tapik ya ka jing e jong pek ba bakta ya ka to ka jing sma jong ka to ka company ka basinarong to ti ngi nakaliang ka riboy northern region kumala nikmat la pha nya ngira persya jur haduk kata-kata bat ngikwa maka council ikan penduk no ika trade license om tang kata bakim di show hero ban entertain yaw ne bro balayo ikanika kadika company jo tengkarum ha kini kinja rong surok abang ilik kendu yo siam ya mentahi ong ba idang examine ni kato te ula kular hingi ba ngini ya trilang bang lada lung kabala ila om ba kinom ai hero ya ka trade license yang jong ka council dareng kendu ni company hoi nakalian singi lawan kendu i kata singi bat akatu kasigi kumpan ong biang ba
CM lo lek ban jurip hang tu dari lek ban lek jurip mah ngina kalian kaseng ki siu ban HNF ngina lek ban jurip akato ka jaka jurip di hilap kemudian setelah ke dan pemaham ki time limit ki bu kuno ki hoi ngina bom dan ni mah kumba siung ulayat klem kini kita ikut kislag babiang nak kalian ke council ini nak kalian jong ke district administration ngai iba abro kalian kalau fail lu berkhai kita ki bom biang sinar lenjo PPI ke pemaham ki level ne Adisa chua kata he nak kalian jong kaseng jingi kilali khang ya katuka company jong tu andre hadin asil isi le se akajing ya penbei mah ba kamdi kal ti bangin le da kata karukum te muru lakular ba habreng news ngi unwan sim ya kata katra license nak kalian ke council tingir ni perkhat bu sim re hadu benta ule bom salia mah te nak kalian jingi nak kalian kaseng yang bangin khang be kata company jong kadang play nak tahu nak kalian kaseng jingi mong kasin jam bangin sim ngam ta ju ada nak kalian ke council kalau ai ngi assurance ba maki kin sim khia ringkat kaseng jong sebelum nak kena apa ni kita tentang step ke katanya hab ya sikmat nak kalian kaseng hab ya sikmat lagi udah gelap ini